mapasita maikwenda ni ya useo aituwai nitukwete kao saya karatu Isaya mwana mwini waku ndeni wa kilungu cha twathi mwananeti nake Samuel Chalo kuma kisio cha matu dhanti na vitiano kwitha aya kikisha ndeto isu naende thawe na ikulu mkonete kana ikonete wini bikiano tomandeni wa namba ili teto kende mwitano kandeni wa Facebook page to ya Mutongo TV no kwitha kilungu live naende to kwitha watisongia mokulio asu ukwitha utumite kana irani modhudio neto kwitha tibikia na kumasoma naende karibu sana mundu Samuel ndeni wa kilungu cha twathi mwe. Asante sana. Vero. Nondo nyosti kilungu nikecha twathi mwisho pa Mutongo TV na kwa masito nitawa Samuel Chalo kuma bandu beta wa matuma yata bala wawe tayu matu yata nzeto bandu beta wa ikatine ikatine kala ward na ngale kozio na uma na nekosio na kwina Mungu. Asante. Samuel lini si wanatumia kandeni wawili ndio inatuya nataka katuana na joy kombi ya mcha kumi zile ndio tembikise 10 years Chalo kidito kili hata Chalo cha wini tasa ndi kwende chomo na kila hizi lakini no maisha wala meda wa kawaida tu nondo katika kila kindu chonze weki wanengai kijana matutala macho na katika la nesi wa manyenethi ya katika live neno kila kindu chonde kijana opposition tu yani okethia ndongide zile na watu maele wata lakini ila wende na osonja maundu nibede awo maundu ange oku nde maukutulia ngo kwa na forces indisio kutungetina yes but ngela kida kesio nekwitha na focus ya kilo kwika na kwitha na vision kana miaka inge yokite whether kweti hata yes wow nyake siku mimi wale ndeni wa wini wasa notice it kana kwithitwa na kila kitu chothe mundu wika kitha na opposition ila kwethwa na struggles kana sita challenges kana struggles kana forces siku pull back miaka siku mimi webundete kwikata nikenda withe ni wekala lainini ula wibono nduketha ni watikile kutulwa tuitha tena kuanze na kilu cha twathi no kweli kabisa kila kitu mete ndona etha nungamite ne kana kilu chambe nambe kwa Yesu Kristo nundu ni wapi ngwe winosu ndini wakwa na noka na manyenge ne muyo wa Kristo wa kumutaya na kumuthukuma nundu katika mwini ti mwini tu noka kaitha wana mini singisi ondini na no enda okasiemea nikana ngai na akao nenge bina wose wo baka maundu ala matona mayena kosie so katika kila experience katika 10 years nikana ni manyite kana we kwa tengai pena kosinda yes amen niwendete muno mukunelewa wa raka wa benga niki nikwendete benga muno ngibitu ti kwithane pata na benga muno kana ndi kwithane kana ndi pata nayo ni according nye ni mwini wa kila wathi wethi anyaga ndane kwambia na mbia na katika basi ya worship noka katika basi ya lingala no malingala noka yani yu katika basi ningo nite kila muko yani kila muko lakini yue mete bengani na kwa miambengani kana katika kisioni kila nai na yani ni asiata katika maundu yani pala nethiawa na ndola nethia namo na no jaina otone muno na inamba cia worship wethia katika ndola ni na ground ni na wathi ya worship ila nguthi ila twa tina kwetwa kwetha ndie tango event muno ibindezo na ethia okethia worship ni ndandu mambe kulika ni kitu cha uthaiti in fact ni nati ne ndio mambe gwe yui kweli na kweli na mambe otofonisha mede ai ina mana mwinyo no kwina worship nzeo mana mwinyo no kwina benga zeo so kweli ai pena kila kitu chonda kina basi lakini no andu manoke mana mede ai kumbe hizi ndizo ni talent na kitu kingine we wangai you are there you know ni joke na sisi naona nini ta worship ibinda yasa sinjaribu benga moja nione iko namna gani ila no kiena inia wathi ya Yesu atongose maondoni na akone mtindo wa benga ila na akunie wathi ozu you not a good you disiki wanza joke da kingi kana chao ila na akunie wathi ozu ni wathi la watumie ndienda wathi mono nono niki
na kwenye watu sinite Yesu atongose maondoni nono na inamba cia kuthaitha muno na ethia ni na lingala nizo na ipata na so muno yuzi ni somba dila cia kona ila na cia you know konga sioka lakini ila no kena kana ethia ground ine ke tuko imbaji wengi sana na lakini me kunela whether ni ndimu kunela woka wa mbenga so na zina kondo kana dina season na nondo ibinda no yoka na ikabetuka nondo mbadino asukitwa no ibinda mbenga ndi sotwa biane 24/7 lakini no geta ibe tuko no ibinda oziba oziya mbenga so na sia ina sini jaribu niona iko namna gani nondo ni mutayo yoba na badila ngina ba na kona make sure kila ngina ni na kindo nese ni shwana cho kana kendo geke kumya Yesu Kristo na yake oteja mondo nge tiku kuna mbenga nondo pe na tofauti ya kuko na muko nile na message na yue the message ni na toyi kalande na ngamima nyange ya kenge kengo kangona kini ke kumya Yesu Kristo ngasobia kana leke watu yes wow nini sindi ni wa mukunilo wa benga betha kalaini kanini muno uka maisisa nukithia wali kanga ni kweli no kweli ni chao uzingatia muno ka make sure ni wekala lainini wa kwina benga gospel yukala kituma kilomita ndiye kala muno nondo kitu chambe nenda to redeemed na redeemed mai pata na benga palasi ambia na idea kwa ni pastor wa redeemed lakini nena ndiye ndo maana niki kitumikala cha tuma baba edha pailio na baba edha pailio no kina kama sababu mako niweka no kana sene kweli maipata na benga lakini ngaete kindu na you know na you walk away there nakwa nino kina mbetha ni mtu wese wa siathi so no zila worship yakwa ndio ya chale ndio zaini ya jadede ina kama sababu mako naona you no ni nguthi siathini na nengwenda minister ni kata na ekane jo ekane nondo nekala muno na kuboya mostly nye masa mangi na binda yingi nekala muno nditha nena ibinda yingi kwekala neweka na kwekala ndine na nyanangai na ngaino nenga yu akambie isilaba ilengo kwina wathi ne binda eno nondo nye the moment we gwa mundu aze nini amashambiki nini acho na ndana zano ngamie ndini amashambiki lakini message yo ngaya itabalani ningo mentaliva kalo bala bena ndo na matetheke na kirujuna no kana asia na chomo na na kinde thete muno na asia tiku thana ndo kwina ikina yambe ona ne mbathi nginda na swala jambinge muno na ne kunete lingala kakona worship na nende na simande ebinda lazio nikana nile cha kwathi na ebinda yangu jiko nondo pe nondo na kwa ndiye so jarini nge ando ino nesa ya kumya mbeza na ndike worship maya lakini ila neke ampenge isu ni makwata attention na mwendo na watu zoko netu hata nina message kate twende weze da neno kana atedia so ni wana kwata kila kinde tete muno ne kwitha na kindu chame kwitha na idia kwa wakibe weze no ningaidia muno akambia nene ju no kiwangula ne kindu chokweli na ne kindu nonete na ukethe iningi ninya ainila na ambie namo in fact na ambie na almost ni 20 ipindeso na nyendise kola mind ne kwitha lakini nene yuala nesi ele ne makila ne ili mati uko na benga kwanza ni kwamba na kuna magwete ngitama nende siathini na mama ndeta kola makola so no kana thia no kindu cho wete ne kikuwa ne benga ne kwa mundu akona ina mbona ngambie kweli watu swili mbona ngambie yana kwetha uambie laundo lakini akona ita nena ndo mondongia na maitha na ndongia na akona ita ni muno ne ngwenda kwetha ne mwivi na kwethukisa ngaiwene na ata na kila kingethia thia kwa kibe nake enda biata so kindu cheta kindethe muno wow no sio kwata kameme na tio ita ngotanga si uteka meme we maijara na tio ita ngotanga si uteka meme ita ngotanga si uteka meme kwa hazo kweza ya dondo katika binda ya samono na ipata na utangas mono nicho tumna kwenda leglesi ya athiti no no according near you depe no tambile olomono lakini jitonga mondo ba yetina nye ne mwanake na I think pengwe na ngondo tonga mosiaisi na mwelo ile nekanda ambelewe na one nikitumi chakile cha tumengole kule Yesu na I think in Zombe school wa pandweta kwa mato primary na kwa mato no kina I think na 376
niana kwati maxela ma class 8 na enoke na school dono twa band wa form 1 form 2 naiwa secondary school nakine na kina twa o school ozu secondary la yaibu na ndira some form 1 na form 2 na form 1 na form 2 vizi wadela no na ndiye bandu weta watala na ti bandu weta watala nina ndiye na komana na mzee I think size ya yuko musazo ndiye angulia na yake mwana kanini muno angulia ende mwana ke nene dia na obebezi wa sioma no tubi basi sioma tubi sioma kwa siongule na umeta ba na mwelezea lakini ambe na mbona hii kimwana ke mzee ngautuka school no some na meno ne some muno ando atala boys no ke wono ke na mina no ke na mina form 4 na mina form 4 no ke yu na likapuso ko ni watala na kalapuso ya 2011 ekalapuso ko watala na kalapuso ko watala you know kana no na ibina no ina songa na form 4 na za kanzo ka kwito matu ilo na zo ke kwito matu na ende na the pe mutaweta wa yata ya wake wona kuiwe olaga muno wiweta ku ninaendie kwa bahati na dinabaniko na ndekota store storekeeper wonenga na mayaka yu kumya smiti chao nini lakini no siwa kolokani mambe mambo no makolokani mambe manzi sema na mwana gani muzono yake na tumba store twaka mutawaya tawadela lusi bindane ibinda ndo masioka na twado ndo di bandu eta kapekoti ya pokoti na tona asima kwa male mambe ku yosu ku kwa sababu na kana nako eno kena kule ya kumatu na kulie store itawa Mona store yune kutamaia na kutambemba sisi amote mbozo wodi no sa odama school ujao na kutamaia na yu wake wakawedya ulamboso la wambande kitoka ambie yu ndo bailie nyako dina mbeza siangali kuthiuka matu nika kuonenga mkoteni wathi woza oda wozukuma zino na mkoteni utwa na natho kumia miaka mwanza 7 years na yu 7 years yesu ndito kuma ningwa na inete wathi wa no kete yuke ndito kwa nduma motaone na ine no kana ngai na volume 1 wathi ya yesu athenge no maisha you know ni yuba no kana say you know we ne wathi like just na thenge ande you know man no gwekata hai no kete ne kalangite bu ningwa no kina pe studio ya binguto masako ya sauti ya injili ya Tanzania mwaka mazi nimeenda kamba marekodi wa wathi niwona kinako na wathi wetawe monene yuwe wathi ula waikavanda jukateka album wezo yuwe the wathi kai ko nina kona yu era ndikwe story kila wajuma eto abinga na amanda abantu kanisani na ndanga thitha na bala pena kuseti onera nyipa ndithikwi na kawathi kau yuna neke bidi yu niwa kwenda na thiuke 7 years na yu nebu nenda na kwina ngewa ngambe osome andu tadiba ina azazi yeye mbona hii maana hizo ndio kwa mutangasi aitwa na eti mutangasi uteka meme yule mabima sio ya mutangasi uteka meme yule mabau yule bwana wakiena kana na sisi na kolia ni yu ni mutangasi uteka meme pana umkoteni baka weza ile yule nawe yani neta mutangasi uteka meme ndo baadina na kina na ndikasati ndo wetheje yuni kabuti kala kai ka that's internet kaandike to baambe isione Mona store lakini tena nendeke tabutaka zitoka whether we mutangasi you whether anisukupata mkoteni na kalabu na nende na sukumane no ka okethia nina ukanga unga myepano ziane mukoteni nzu mundu lo business na woba ukethia matu zima nemeze mwana ozo nondo wakagethia nondo ndena ngalinga woba ukethia no beta baka matisho ba masindo mingi sia store maiya ukethia ne kwa maingi muno na suomane na ngen nonga mabandu wetu wa KCB na kulenga nyen yakwa ikomilela ba ni bara notangasi na wini na uwa wini yu ndunamba ukumilene nduna sono mileza ukethia no neto bandu na kila nenda no crusade ila nende angaze nene wa mwana ngaino wadi uso neko nende na yuti mwaka wa 2021 ni wana okena ina wadi wa Yesu atongoze maondoni waneo katika stories ila no okena ina wadi uso wadi windi mona lakini wethia yundia na ibina ya yundine nengwetwa siathini yuna the nengwetwa siathini lakini yuno nena wionge tie kata ndothi ndio ndiothi
jitoma imana za ndimia na upano nengo yetu we ndi mukaza ninye nyendi kwati yewe yo da cha kala ngobi kana kala ke waju hai na ko le yunga ibane kata yudi wana mwana ngo wakyambe ende uchoko no MC na ndina prevent ni waju doge ila na ndiye bando eta ndione ndione ba kitwik count bando eta wa idumula nipo 90 na sei unoda ne to byono ni mwana ngoko na MC tawo yeso ndedi na ke ndikadio baloka nodo ne to wa yoso ela 90 mwana ozu andi ambe yutuga yingo konyalo to kuna asindu ino twati twalika ela twalikile mwana ozu ta kuna mwene ambia uno mangona jateke nengo mwana ngasa tizungita tono na mpaka harusi ambia to ne mpaka harusi nilika na mpaka mmoja na harusi ninayo kwa mwana wao dinondo na hicho wene kaide you ninaambia connect ila ma MC mai panoi tambia connect wana whether you need connection ni ambia pana baya no kaneka masamu mako na kulia na yule ba nete wangili mwanza ibindazo se ba wangili mwanza obu yani pre-wedding se bando na kulia na yu bana ni wangili nana kwa mwe na ngili mwanza tete wana mutano neka na second kino na ambozo ngabo ngulia ngai ene na atakusila live ni yako niwo no keneka la na kulia nondo yune nalikapo na meboyu ngaindethie na uyono nengothi kuotia yunga inuwe yunza kuyono ngwika ndekala neza ngoto yengewe neza ngoto yengewe nikuya nokia uozo na okolle matuko 30 2022 na pe crusade ya stage na abazo ningo crusade mande kilo mande na yu la na bazo na ngwe na ka mbete wete to bamwini mbete wete to ba ne mbete na ke wa ko nangasi ade ndo ngulika na wa ngolje no ko nasi ade we na mwengo nasi ade we ma de we no sine mure na te kana yu kan tiu mwana na be banu no ko ma ne to me wa ma de we cho we woneka no kie table stage yu mukote ni usu na ndia na utonga matuko 30 no December to tele mbele mutuka le mwaka no ndia na utonga neka masamu mako nesa na no na mbese na zite pe matmat na twa ai boso so ai na timonoke ni wambia kwenda na bakery yake ya mikate na thina tari nilika na ndia na twa mikate matmat na zise pesa no na muri pesa ndene no ngama ngokola we ndene nga pesa ina ndia na twa mikate supermarket ya ni pesa ila si yako na ne kara totani ila mutanete but na zi ai no na kama na ngudi ngoza ndusu ne ga no kando ajo no kando ndusu eda ko ne wizinge you know kana no kata to ko stage ya matuyata tokie ne paso no mande ambe yu eto sisi no kena yambete bene tina ne ba matu wo kelo de wan ngo ne te nga manele ne me onde yu ba no se ne kata ne ga sa udeba kuruza dina de dela etukuze mwe matukwele ne da ngwate mpesa ne dikatoloni ge kaleku ngode ge zo za gwa no kie 10 December ni yu ita kuna crusade ni adala crusade adala matuko 31 nengo lewe na dio weta batwa ne lo ya ndia one kana azebe banongwara ni matuko na mbozo sio wando mi message yangu ile mbesi ya matu masipa na muenda ukoza nipenda mbesi ya nana ni nasia nono mona izana na mra message ambe ni sawa naona tutaona next year ya mari message ambe na is okay tutapata next year na nyela no kie na kana banga yu no kana na kule mondo wa hebu katolono ndia na apa kinenge na mukole bube ba wata ambe ni yana kwa modena na wana ilengi ndo kana ndembo nenge uibo we na cho isu ni tuyambia 2023 January yu ni nete yu ndo tuyakana ni 2022 yu 2023 January eti ne kwa vero ne no kie moyosu wambe na enda ba mondo weze no kiena ndeka na sinena nena umakenya yu namba kwa sene network na sense na tiamba line ma konze nomba no katolone na kwa ngwazia kwa sio nze na nase kange kala katolone ngayo no da yu nizoka no ndeka ni zoka we anozu kana ne kata lano kia katolone nilika na
nokie na bika Machakos na ndiye na wala ni wa Telecom na ze no dikasi onde ekangwatize my WhatsApp na nini la no ndo sende mboyo ka etiano mo simba tiko bwa tu ne wenda okeza ne kwedu kesi okeza no kwigwa angezo ndo ko pingo geto mbala no kana kalabu katolone ne kalabu katolone no ki bezana na nasio ndikutina ze wazo ne na ndo mwana ne na beza ne siathela beza siathela no kene ya mundu wewe katolone na muye mimi nilikuja huko na mimi nataka kutafuta Mungu nyanuno ndina beza siathela nyangi mwana wa thamba so sio na kuthambia room sisi acha ne teva ne aiba mimi nilikaa hapo na kuna yuona nenge kuogweza wanenge lakini uweze pena pastor mwe trip ne wakie pastor so la wakie wethe ai na mwe yi pastor ane nanga na mwe nungira ne na mire muna ambe na sufungo kukula na mwe ndina mbeso pastor so ambe ye bane ne nguta sukali na tawata koko ya okoloka you got the ne time silence ya kati nuru wa na sukali wa mwingi wa geta na sukali wa nduza koko peke yake buku nini yendo kwa toka nini na ke tukasoka ni mao the you ambio whether you time sendo ambio ngai no teta sia mundu mwana sadoka kwengo kimani ki make sure duma wo maba wa dinangai dokazi kino kenge yu amba kulo kwenu yu atia kwenu ulo kwenu ngudie yu amba mana iwona we bana ngai na wana we kai na ngai no kote yu wona ambie kona nambie gwa yu breakthrough ya kila niendezi yu pono kananje lo wa olonga mitabuka pastor reverend Wabuka Tolone okay atabanya on Sunday ninajua kuna watu wamekaa hapa kwa umulima sana jueni sasa Mungu ndio wakati Mungu kunena na nini msiongope kitu tazameni Mungu ende kwa kumabuni wane yuna thio koma na no pa mazama othio koma lene ndio koma wane yu maondo naambie yu naambio na yu na kuwa na atwa naambia kwa na vita yenye iko chao no se kaida yu wekala live mone matabo maki kwenu ke maondo ma muthemba neka yu naambia kwa na yusi ila na ndiye namuka na ndiye kuiko boy we naambia gwa ngayambia bingwanzia Juma yuna nai nondo yuningu ngai wa bingwanza na wana ngamumo ibona ko ni nyana bingwa yusi mo yone nyango ne ko ba mundo kula ne na mwazi una mwene ba na ndiye ngwa mire manze mana ta na ngeda ati ndi amanzi ela manzi ne ndiye mesiliki manele ano batude siliki manele ne tu ya 250 na ya benya na ya matu and ma mwana waendie ko na bigo mo na ko ni ko nondo umeta mam ndwe so yo kwa pala wasi ndwe so yo kwa to immediately na nje ne kalabu yune kwa ne dio manda fast ola toto na kwa tena nake ona nka dio tinda kanisa ngai yakambone ka tinda ba ede ne kwa ila na mini pero ne kwa mwi kwa kele ni wona ti kwa chade na ne ti kwa chade na ba form nesa ila mundu zambia na kwata yuweza yune na kwanza ningana na iwengili na naenda maana 5 na mwana na ina kana mwana 1500 na tiwa na ile na sayu naambia maisha na yu na yudi sisi yangetina na wewa kwani ndio sisi yangetina yune zikola ni endete na jambe ya amount mako yukuma bwe wana naambia kwika sana naambia yukuma sembadi whether you at least na ngiyambia ombike ekembaze kwa mumwa de ngwe to ma crusade ngwe to chao yuna ende bagongo de yubala wakana. Wow. Na ene testimony zio mbia kana ikindukie maanga hii as long as no mwikwatitie na no mwikite tena ke Samuel Chalo kiye mutangasi yote kwa meme na ende mwatiendi na mitandao mkumuka ni YouTube edite Samuel Chalo make sure no subscribe dino YouTube channel yake na ende karuko atembadi ile tisio kedia tukida tisoma utuma nimenua la mwende no tuma dino namba ile tukaende mwitano na ndeni wa Facebook page tu niende na kukule wena utuma niweba kwa siana asei na alimu hibinda yese na sito si kusio kama skulu ni chumwa ki takwata na ituwai nitukwete kao Yesu ni wakilanda Nikilala Wanamsiko Mwiye Yesu mwasemba utete kanisa
Yesu masemba utete kanisa nawe kalanga Yesu nitobela nawe kalanga Yesu nitobela eno mangai Sodoma ni makani wana malai kwa twali ukei haya Sodoma na Gomora ni makaniwe Sodoma na Gomora ni makaniwe Alejao ni makaniwe ni mayaiwa ni makaniwe ni mayaiwa Indinga yakatuma mwakimunene Indinga yakatuma mwakimunene Malililwe na mwaki Sodoma Malililwe na mwaki Sodoma Malililwe na mwaki Makadela Malililwe na mwaki Makadela Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Waitu mwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Waitu mwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Na umwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Na umwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Wana kendo sembe pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Wana kendo sembe pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Waitu mwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Waitu mwasemba pa Yesu waliuke Semba, semba, pa Yesu waliuke Tia na isi akuke pa Yesu utedeke Semba, semba, pa Yesu waliuke Tia nzebusi akuna uoi waitu utedeke Semba, semba, pa Yesu waliuke Tia kalubu na ta utedeke Semba, semba,
haleluya. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Dhina uyupona mwendwa ni wakabinda. Dhina uyupona mwendwa ni wakabinda. Tukatele mwene dhina upona umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Mwaito dhina upona inenge vinya noyetela. Nau dhina upona inenge vinya noyetela. Madhina ni makabinda umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Wakupona Yesu nukuyibwika tama. Wao wakupona Yesu nukuyibwika tama. Lazaro tu kabulini nunga Yesu wageka chama cha thayo. Lazaro tu kabulini nunga Yesu wageka chama cha thayo. Nitaugiu Yesu teka umesya noyetela. Nitaugiu Yesu teka umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Mwendwa mondwa upona inenge vinya noyetela. Mwendwa mondwa ukwisila inenge vinya noyetela. Paikia sakite mudyangu tabye. Yesu ndaye mapika tama. Paikia sakite mudyangu tabye. Yesu ndaye mapika tama. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Yesu nukuyibwika tama umesya noyetela. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Tukatele mwene dhina upona. Yesu nukuyibwika tama. Nisaidizi mwaito. Asante. Yesu nukuyibwika tama. Yesu nukuyibwika tama. Tukejitunge
Yesu no kweka Yesu no kuripeka tama Kenenge binya Yesu no kweka Yesu no kuripeka tama Manasa kenenge binya Yesu no kuripeka tama Manone magu Yesu no kweka Yesu no kuripeka tama Musene waku Yesu no kweka Yesu no kuripeka tama Kanisane Yesu no kweka Yesu no kuripeka tama Ai Yesu no kuripeka tama Yesu no kuripeka tama masomo ni masiana sia kunokwika Yesu no kuripeka tama winini wa kwenye zamu no kwika Yesu no kuripeka tama ukatelemwe nithi na ukuona Yesu no kuripeka tama ukatelemwe ninzevu meukua Yesu no kuripeka tama Ai Yesu no kubikwika Yesu no kuripeka tama Ai Yesu ndaima kwika Yesu no kuripeka tama Aya Aya kuna milenzio Twende Kama na wangu wanyeni Enu wadi Aya mema mungu masiwa Mungu Aya eba mwaitindi Eba mwanazo kwenda ndani ya Yesu Wapi shangwe Shangwe Nakuna Yesu mungu masiwa nongai Aya Funga Asme Funga Ando Twende Aya nakuya bani kuma SB Records Nani Mike Aya wanda bizie Nene kila Odi wa masia Polo madu Ewa mbijenye Nitani ya Yesu Yesu mwika mandoni Chami Nakuna Yesu mwaka masio Wapi jamba tena Enga lanye SB nendo munenga Benga Ya Yesu Rhythm Sawa Aya nendo mezindi yuke Oga Maraba Twende Wima wadi Zililo Yarini Zililo Yarini Zililo Wow Aya Gwika chama umesia onakwa ni kwiu otondo Samuel ukwasa ndeni wa wathi wake na ndio namba thicio thene ingi bingi ena ndeni wa YouTube channel yake andika Samuel Chalo na ndio kwitho otono kwa tambathi thicio onde ikabikie na ukwathima mundu Samuel yes makundu ole atimina asa maitu yone mathelile ila ndo mekwithu kisabathi cia kwenda makwate chau nienda kino chambe etape mundu ukwiwa atolikite ngo kino chambe ambe kwa sabinya nondo mpathi cia kwata tukisia kwa nosilia ila na ina Yesu atongose maondoni ni maondo mako Yesu atongose kone kino chambe kuonekana ngai ena bina katika maondo onde alokwendeke thayuni wako ila uya Yesu atongose maondoni no yosinda nina mundu zo aelewa kana ndethi kwemera no kuyosinda chake langu mya Yesu no kujikweka chama niko manje kindu chuchaku watwa miaka mingi ukule kana kendo kiki kaumela niko kuonekana pena chama cha Yesu Kristo utanikweka thayuni wako siana cia kwika soma musia kukaende ya family ya kweka ongama pe mundu ba pende ila nini to pena mwana ku wivaya kana mwetu asa na maana ya wivaya ukwete kuna ma ukule no ni twa kombo zoni bakende ende kangwekana yoba no kutikweka chama amen nicho kitu wewe ndiye ase yoba no kutikweka chama nikumanisha kana nina hakika kana nyene wambikia ndio na kwenye numeta mkoteni 7 years uko manja kana pe mundu ntono ikongama na kasinda na icho kitu peke nitana amira mwilangu nene lavaya nibona na isi ndienda na wewe msi no ne kumanda
noni mantha undungu ngeka na iwona ndio some mass and communication ati so say you ulotanga sinebata nabo noni ndo na effort ya kwesomedia no ne join class na the na mwaka wa 2023 matuko 25 ni wana nego certificate yako. Oh, wow. So ni wongo ne mundu kana daka sie pala ayu pala we thile nevo ona kana pala wendete no yuko sinda na sisi Yesu Kristo nondo ya sefa sisi kaibale ningo na nzaka be imena nondo athayiwa mundu we mundu wa kwase wo wako miaka nenda root ni na 20 years kuma wako mbese sio nitumikite maana Yesu nuko de kweka chama uwozo na no immediately ba hiyo la no yona etha ni withikiza wathuzu ni gukwera etha ni wathathi kusela sala na one day ni kumaisha kana maundu ma ona muthe no mana monka na uwe na gwe no boy ni choke ndo tende pupe na wathu ni ni tende tulia wasia nende muni na tulia wasia ne yoba ni kila mundu iboya no kula se yoba nengwenda ombeketha yumwe nengwenda ndongwe sichaloni chakwa ila nende wini wako na tulia yoba wasia ne yoba nendo ombewe nenda gwe tai wako kila ukwenda yani kana nenda Yesu ombegwe tayo no nikalite nebe tange bonende nambe na nicho kitu mwakomanye ula mundu wa baba said that 8 years akiwa hapo akomane Yesu one day so nitongenda kuya mundu na situations yake kana mathina make ona be mundu yathi kanisa lakini anatulengo last week kana wako na betu kina senyenene kana chuma wewe nomba okile wasia wako wewe Yesu Kristo na kene kuiko songea nose wa kanisani. Wow. Yes. Amen. Na ndi kwenda usionde no ministry yaku na ndene wa wini waku utona naone na mafans maku matabia metele cha wendi na ndi labe ngedhiwe ndokela nyiketha nya nikenda tu mini kilungu. Asante sana. Kintu chambe kilango nokuya mwethu kwese na mwelo wa Mutango TV. Nenda kuyata. Kintu chambe osavinya katika choloni chako. Chake ndo nokuya wendo yokwata mbathiringi utanegwa bano. Enda katika channel chako. Wandiko Samuel Cha. Mitandao ndani yeteto. Wandiko Samuel Cha. Nombe thiabu na nezi no ikwathimwa. Na kitu chambe. Thank you mfans ni kwitha nengo mana kanisa ni mbingi. Mokwini ni thia mbathizo. Ngai na mwathime. Na nondo kitu chambe. Mwathile na inia tinya na inia. Na ina nikena ngwe wasivina. No sisi nambe. Nondo Yesu no kuiko sindania. Cha katatu kila ndo na kutabia. Mwendu kisa na mwelo hii. Nguya kana masani yano. Kila chonda ukwenda. No yu kwa tesieto ya Yesu. Amen. Na kila ndo na asenega. Neti kata nyando inge nondi ngati no mugete. Nondi nyonde ndese mumba ndete. Ndi mugete nyonde. Lakini akani tongie my dad. Ulonzi yaite. Kuitha ni wambulize nsianzio ya Yesu Kristo. Mena my mom. Meba akasane wa kilango Redeemed Gospel Church. Kilango ye matuyata. Uthayaba ni kilango na dimea kana. Mwai wa mwanza kwena graduation yake na ordination maduko atatu tuko manebu teta na niye nundo musosi ni wandeze muno na manze na Yesu Kristo na King na ndinobu donge Bishop Kikoloi osini wa Matu Redeemed Gospel Church nondo ngwatile ne Matu Town na Pastor Daniel Mwicha ulawe baya Word Deliverance International Church oswe baya lo holiday ngena mwadima muno na kange ndona kwa pastors on the Matu nina mukethia ni kwetha mune support it ni mwagila mwena ma crusade no na mwengo no simo na angi monenga events yenu ni mostly weekend they did a weekend bituku nina iba makuenda ilenge na kitu count na iyo ni Machakos County. So thank you so much nondo akwitha munga mita na kwa ngai na mwathime na imunenga bina wako ngama na mwelo ndono kuyata dukone tu ikalite dwikala combo zone yengi ngai no kuthiko sindane. Amen. Amen. Tuthoke wathi batu imina wathi wani tulia wasia tulia wasini watu kwata na ine tilike sani ya request hour wathi loko nda kuthoka kwa kuma yuki na bamwe ndoni WhatsApp wanza bikia na utumande na namba ile 3 kende mu 5 kandi no Facebook page tunokwithia kilungu ki live ndimwendea chuma kisio chuma cha ilu na ende twiki ngai na tima na kanayo on maundu onde ni matoneka ndini wa Yesu Kristo ngwiye utumani wako kwa kumdunani wa monde ni kana yote yanawezekana kila ukoona kila tonekana manaka na nikitonekana pa yundura tonekana as long as ni wa
kana ngai no kunengete thayo no beba maundu onde ni matoneka ni mwende ya chumba chakwa ilase na sito mwisoka school sioka ine saa mukasome mwikibiti na mwethe wana mwikalomo sio tengai alimu ndaya na sei ngai nakabikie na kumunenga chonde kila mukwenda nikenda sana ikabikie na usoma alimu ngai nakamunenga ile ikonzeo mukabikie usoma ndia sana sito na saa na mukabikie kuinenga noloto ulawa ile tenaindi ni mubea nundwa kusese kilungu chatu adimwe tukomane wake ele ndinu wa Vero show wadanda ndinu wa dhambalala wa chuma ndinu watu adimwe katikati ya chuma tukomane ndini wa mitandao ya wakana social sia kwa kila bandu bonde ni Veronica Siombua Willy isune Facebook, YouTube ni Veronica Siombua Willy ya music ya podcast ni Vero show huo tukwa taamo kusima akamba maitu wanduala mesili tumakine na makavitu ka nangaye kamanenga usindi kanangaye ukililio manenga usindi mokusima anu maitu tumakwa taandeni wa YouTube channel ya kwa yeta wa Vero show naende tumakwa taandeni wa Mutongo TV wa Keli kwa mbia saili na miongo ilisi aweyo naende tukomane kila muda anytime ndede wa social siya kwa the wina chuma cha kwa ila nangaye imwadima Hallelujah. Ekatilo wasio joma. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. 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 Niukilia wasia wako mangwite, niitana kwaku Yesu maumbiwe. Jiuma kamea sia hata ningubita, niitana kwaku Yesu maumbiwe. Ai, nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nina miaka kautanditheke wanye maimita masitwanga pinya. Nina miaka kautanditheke wanye maimita masitwanga pinya. Ninakuita Yesu maumbiwe, ngai wa Israeli mwandumiwe. Ninakuita Yesu maumbiwe, ngai wa Israeli mwandumiwe. Ai mama, nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Batimayo etanie na wasia mwinge, Petelo wakamuye kwa kuna kelele. Batimayo etanie na wasia mwinge, amanyingwa mamuye kwa kuna kelele. Tambatimayo Yesu ningupita, niyuvindia nikwita nina maumbiwe. Tambatimayo Yesu ningupita, nikwita Yesu nina maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Wikali tote wandia mwaitu, wikali tote wandia nau, wikali tote wandia mwanake, wikali te miaka mingi utateveka. Ukilia iwasia Yesu atutevye, ukilia iwasia tatatuiwe. Ukilia iwasia Yesu atutevye, ukilia iwasia tatatuiwe. Ai, nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite, nitulia wasia
sia Yesu aumbikwe. Ukilia kama